Episkop Hercegovačko-zahumski Atanasije Jeftić danas je posjetio Mostar. U jutarnjim satima episkop Jeftić održao je liturgiju u zidinama stare pravoslavne crkve u istočnom dijelu grada, a nakon što je izvršio i osveštenje groblja, episkop Jeftić boravio u predsjedništvu opštine Mostar, gdje ga je primio glavni Košnikov savjetnik ispred bošnjačke strane Safet Oročević. U pratnji još dva pravoslavna sveštenika, episkop Hercegovačko-zahumski Atanasije Jeftić, kako i sam kaže, u Mostar je stigao bez ikakve pratnje ili obezbeđenja, a susreši se sa glavnim savjetnikom Hansa Košnika ispred bošnjačke strane Safetom Oročevićem, episkop Jeftić je istekao korektno i profesionalno ponašanje policije službe javne bezbjednosti Mostar. Nakon razgovora sa gradonačelnikom Oročevićem, episkop Jeftić kratko se obratio novinarima. O utiscima u toku današnje posjete Mostaru, episkop Hercegovačko-zahumski Atanasije Jeftić je rekao: Kao pre 2 godine, jako je bilo ratno stanje, sad sam još više prijatno se osjećao ovde, i lepo vreme i lepa služba Božja, bez ikakvih ispada. Narod koji je došao, naš hrišćanski pravoslavni, pričestio se, 3 smo i krstili. Zadovoljan sam potpuno, ovo je veliki korak napred. Ako Bog da i da obnovimo makar ovu staru crkvu, tu manju čije zidine stoje, a onda i ostalo, ali još je važnije da obnavljamo ljudske, susedske i sve druge odnose koji su gradilački, koji nisu više rušilački. Bio je rat, nesreća, kao neka magla da nas je bila zahvatila, kao da nam je u svakom slučaju pomračena, Boga mi kod mnogih i srce. Sad je valjda došlo vreme razbistravanja i izvlačenja pouka. Neka Bog dao da ovi koji su najviše pogođeni ratom, i ožalošćeni, i ranjeni, i siročad, i beskućnici, i izbjeglice, da svaki se vrati svome miru u duši i srcu i svome domu. Na pitanje koji su bile glavne teme u toku razgovora sa gospodinom Oročevićem, episkop Jeftić je izjavio: Zajedničkom životu. Ako možemo da zajednički živimo, da se Srbi vraćaju i da obnavljamo porušene, pre svega, svetinje i naravno veze, da obnavljamo mostove, kako sam i ja rekao i kako gospodin Ručić ponovio. Da obnavljamo Mostar. Novinare je zanimalo i kakve su mogućnosti povratka Bošnjaka protirani iz istočne Hercegovine u njihove domove. O tom episkop Hercegovačko-zahumski je rekao da mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini svima dozvoljava slobodu kretanja i povratak kućama. Prema njegovim riječima postoji veliki broj građana srpske nacionalnosti koji su zainteresovani za povratak u Mostar. U toku razgovora sa glavnim savjetnikom Hansa Košnika i gradonačelnikom istočnog dijela Mostara Safetom Oročevićem bilo je riječi i o posjetima haremima Bošnjaka u istočnoj Hercegovini te o posjetima Srba grobljima na području Mostarske opštine. Kako kaže episkop Jeftić, nisu dogovoreni, ali su se sagovornici složili da ovakve posjete treba organizovati. Nakon razgovora u predsjedništvu opštine Mostar, episkop Hercegovačko-zahumski uputio se u sjedište Evropske uprave. Ovaj susret je na isti ovakav način održan i prije 2 godine. Razgovarali smo skoro o istim temama, a osnovno je posjeta građana srpske nacionalnosti gradu Mostaru, koja je sa naše strane prihvaćena i uslovljena posjetom našeg naroda prostorima istočne Hercegovine. Ako budemo i u jednom i u drugom smjeru dogovorili posjeti naroda haremima, grobljima, svojoj imovini i kućama, nema razloga i naša politika uvijek bila u tom pravcu otvorena i dalje će biti. Dakle, pored ostalog, možemo li reći da je bilo riječ o eventualnom povratku građana srpske nacionalnosti u Mostar i također istovremeno povratku eventualno naravno Bošnjaka na prostor istočne Hercegovine? Vidite, mir je došao u Bosnu i Hercegovinu. Mi razgovaramo o svim pitanjima i otvoreni smo za sve teme, ali ima uslova je sve ono što nudimo građanima srpske nacionalnosti ovdje je također uslovljeno na isti način Bošnjacima koji su protjerani i iz prostora istočne Hercegovine. Znači, ne možemo biti jednostrano otvoreni, da mi smo širokog srca i da smo spremni ovdje otvoriti vrata
svim građanima srpske nacionalnosti ako na isti takav način ne budu oni otvoreni za naše građane koji su doživjeli golgotu u istočnoj Hercegovini, posebno Nevesinci, Gačani i drugi. Znači, obostrano možemo razgovarati jer imamo mi naše rane preko kojih sigurno nećemo preći.